Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भगवद्गीता अथो एकादश अध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रह्य परमं वीर्यमध्यात्मसंगीतं यत्प्रणवतस्तेन मह्यं विगतो मम भवप्यायभूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त्वकमलप्रत्यक्ष महात्मामपि च वयम् एवमेतत्ततम् आत्मानं परमेश्वरं दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुमिते प्रभु योगेश्वररथमेकं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्यामि पार्थ रूपाणि शतशतसहस्रशः नरविधानदिव्यानि ननवर्णानि च पुष्यादित्तमसननिद्रा अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्नदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चर्यनुहारः विहैकस्तानि जगति कृष्णं पश्चात् सचराचरं मम देहि गुरुकेश कश्चिन्नद्दृष्टुमिच्छसि न तु मां शङ्कषे द्रष्टुम् अननैव चक्षुषा दीप्तं ददामि ते चक्षु पश्यमि योगवशां सन्ध्योवाच ब्रह्मोत्तरराजं महयोगेश्वरा हरि दर्शयामः सपरताय परमं रूपमीश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकविभुदर्शनम् अनेकदिक्पाभरणं दिक्पानेकोपमायनं दिक्पमल्लम्बरधरं दिक्पकन्धालेपनं सर्वमयं देवम् अनन्तं विश्वकामकं दिविसूर्यसहस्रस्य भवति योगपदयोगिता यदि वा सद्बुद्धिः स्यात् ततस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तमजगत्कृष्णं विभक्तमनेकदा अपश्यद्देव जगस्य श्रीलेपं नमस्तः अतसा विस्मयाविष्टं विष्टरोमधनन्यः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भासः अर्जुनवाच इच्छामि देवं तव जगदेः सर्वान् सपाभूता विशेषसङ्गं ब्रह्माण्डमीशं कमलाशनस्थं विपिं सर्वानुरगं अनेकबाहुरुदरभद्रनेत्रं तुषारितं सर्वातमन्तरूपं मतं नमतं पुनस्तवारि तुषारिश्वेश्वरविष्णुरूपं गिरिदिनं मुदिनं च क्रीडं च प्रजारति सर्वातबुद्धिमन्तं तुषारितं गुरुनिरुषं समन्तं गीतानगारुकविपुलं समक्षरं परमनिर्भीकव्यं समस्तविश्वस्य परनिधानं समभयशास्त्रधर्मगुप्ता सनातनस्तं पुरुषमतोमे अनादिमन्तमनन्तवीर्यम् अनन्त
शान्तबाहुं सूर्यनेत्रं विशामितं दीप्तहुताशभक्त्रं सतेजसायुष्यमिदं तपन्नं यावा प्रीतिर्यारुदमन्तरं तत्संशयैकेन विशस्तसजवा भूतं रूपमिदं अगोचरं लोकत्रयं प्रकटितं महात्मम् আমি ভীমন সুরসঙ্গা বিশন্তি কেতিহিতা প্রাজয় গ্রীবন্তি প্রতিষ্ঠিতা মহর্ষি কৃতসঙ্গা শিবকৃতম শিবিরিতা অসবয়েশ্বসভ্যা বিশ্বয়শ্চিন্ন মৃতস্মপাশ্চ গন্ধর্বৈরক্ষ্মা সুরসিদ্ধসঙ্গা বিশন্ত্যতম বিশিষ্টস্য রূপম